Churupar pig on itu na chuhanga tek na itu pes bidan na dumpo tapi mana churupar no Francis Pachuli lona independent ke sonro kanto Terang president ASDC Ameiphu son big the secretary ASDC upang ke secretary ASDC no Karunjai Kili mungkin KNCL president Maipon tapi KNCL team member so mungkin KSC handle Feel to make ASDC KSC KNCA hit sini itu press conference betul loh. Alam hit pi bangke kesemer bangke patu nihat ini itu governor man panong si pro DC district commissioner kan itu penendam itu. Ampara kita mela so kopi bangke Dr. Tuliram Ramhan ang lipanita me di siap pi Pilihan pilih ponce masih ke soko banggalang banggalang ni pilihan pilih paleko pinap paleko terus ponce alam fit pi bangke ni itu ASDC KSA KNCA hinpen karbeng long aku sun long ri long pat kat tu ko hemprek pendang lo tu namaste pendang lo tu pasang pinang vitamin no vitamin itu continuous ada pendang song lo tu namaste pendang lo semer bangke megalaya program alam tu PCR alam no la penon head jono bangke ni itu siap isu do la bangke border isu border mate semer bangke itu kedam tang MLA kat menangam foto ki bukeran itu samlo bangke dulu so tak tamen itu karbiang long aku tamen karbiang long bani itu mat district along lege choi lo semer ben nogong district lo Sibang ken Murigong District lo akan bisa jagat labne LSC Roha LSC labne Nogong District ke jai LSC laso putai tamen itim putai ini itu suci lolo ibang kala halong ini itu semer Tentang 26/6/2023 to the Secretary Election Commission of India, Nirvachan Sodam Sukaro, New Delhi. Lamang kita menilai itu dulu ada pacini lo, dalam division of Uttara. Karena lo non 20 Portulang so mesti pang agak pensir, pangke depend rongkang thak lo. Telah so kita menilai an maile itu as per article Indian Constitutional Law. As per Article 330 lapen 332, the sorting pen violation dolo. Sila sorting pen masih ini itu, buta kita menilai itu, bilo tumi kita menilai itu, alas to ang dangerous ini itu alas to. Delimitation ke cokci, terbinglong LSC hawa par rupondet traditional ya. Lasu bang kita men par rupondet lasu sini itu tot. Akehai and Sirujut Lakshman Prasad Acharya. Itu ASDC KSA KNCA hinpen itu bajir no. Si alam thebang di puri kerpo. A memorandum submitted to His Highness the Honorable Governor of Assam, Sirujut Lakshman Prasad Acharya, by the Autonomous State Demand Committee ASDC, Karbi Students Association KSA, Karbi Nimsoching Thurasong KNCA, and Ultron of ASDC through the District Commissioner Karbi Anglong District who dated the 3rd September 2024. A subject bangke the prayer for rearrange and correction of the boundaries of number 112 Amri Legislative Assembly Constituency ST with 63 Huja LSC, number 61 Roha LSC, and number 82 Jagirut Legislative Assembly Constituency, and to bring back Thought Pantunani Puroy to one of Solonga, around a tempen, they have a tempen, and around a tempen, 18 polling station, 18 polling station, Kriner Keva polling station of Banke, Pon Catlo, one of the limitation for Amen Penamasi. The Pherangke in 1975 Gazette notification of thing about Carmen Long.
Pherangke television that pen bangke la sabang pong sabang gitu dengan mongol la sabang nasi hujai roha and jangan LSC insert in it in the polling station list of number 112 Amri ST Legislative Assembly constituency. Number 1 bangke number 1 Amburi LP school. Number 2 Amburi LP school left right and middle. And number 3 Amburi LP school. Number 10 Piporgaon LP school. Number 12 Sinai Nudi LP school left wing. 12 number Sinai Nudi LP school right wing. Number 13 Mahajon Timung LP school. 13 bangke left right ason dolo. Sibera police station of Hoksong High School. Isi bangke 19 bangke Jarthang Nova LP School. Isi bangke number 20 bangke number 20 Tarchen LP School. Number 21 Tumprok LP School. Number 23 Punja LP School right wing. 24 number Boranglong LP School. 25 number Doloni LP School. 26 number Inhin Abi LP School. Number 27 Punja LP School left wing. 28 number Konok Ronghang LP School. Api 2 bangke 29 number bangke Iden Bari LP School. Katu kowe Trainer Cap polling station bangke tegam loma teng order karbiang lomper ini tu mai LSC pen hangpong pongsi la bangke jagaru roha ujai LSC lom sima so bangke pitot harona teng pen constitution harona teng pen Punomas district aro boundary bangke intact gunai la bangke mai tak atak bangke constitution aro lake article 330 la pen article 332 ateng pamilu dada bangke alas top resist pensuni itu kedamtang botai ini ke thom ni itu lapen kedamtang ako election commission tinang chief election commission ke bang of India nirbachan sodon asita le guwahati lo militum taram si nilitum tham pakal lai phela maya history nilitum to lap si to lo asi alam the bigala asi an tu pan ka bang kan lo so bang ke semet pen to plutang tel langam lo plutang te hala suhut evidence tadu minangkan bangke hai bangke 1788 anikan hala soninkan sitame Ladakh deputy secretary to the Gop of Assam Hills Area Department hadak tame alangli hinpen lai hui complain dolo lai hui chokche dolo punjab tar area le nase hadak tame WT message ta hai WT message ta pen no po itame positive step nukta dente. Nasaan kado kami political party tu nila mala bangsu nukta tu joy asal discussing ke song intelo nang tu matrupen dak kar benglo along all political party lapen song doan kami itu cuma kar benglo along link ke cerai kom dia pan nasaba hitam mala menjadi itu aklai si yang tinggi si bersama sila mangga dak politik salam manang ni pan desi mangga kosong si cerai kom dia mah si government fan la besar ke pijak lang kan oleh cuma coba nih itu sudah ningtelo itu pe aja pan lam happy bangke lahir